Guys, ndabizi ko benshi muri mwe mwarize mwagiye mugira experiences zigiye zitandukanye, ariko ubundi urukundo mutekereza ko ari iki? Urukundo murufata mute? Nawe tekereza ko urukundo rufasha umuntu wari ufite imbaraga akaba umuntu usanzwe. Reka mbabwire iby'urukundo. Tekereza ko urukundo rwafashe couple yacacambwaga mu Rwanda ya Safi na Nole. Uyu munsi niba numva iki kiganiro nakoze bararakara cyane bende no kwiyahura. Ari nanigo rwa rukundo rwahagaritse amarangamutima y'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda David Bayingana. Urwo rukundo rwafashe Platini P wigira umukoneseri musaperi. Uyu munsi rwaramushutse. Umuganije iby'urukundo mwanashwana. Urwo rukundo nkivuga ariko rwatumye uwo bita Jarike kugeza uyu munsi amaze kugira imyaka na nyagateke adatekereza kugira uwo yakunda. Urwo rukundo mbabwira nirwo rwamfashe rumvana ikinganiri yarunzana ikinganaha rurangije rumenera umutima. Urwo rukundo rwafashe Ranbir Kapoor ndetse na Deepika Padukone yari couple icacambwa mu Buhinde. Uyu munsi abantu babonanye bagendana baravuga ati aba bagendanye bate ko batandukanye. Sibo bonyine kuko urwo rukundo rwafashe couple yari irenze muri Hollywood, Angelina Jolie na Brad Pitt. Uyu munsi barebana y'ingwe. Chris Brown ndetse na Rihanna byarangiye nabi cyane ku buryo Chris Brown yavuze ko atazongera gushaka ukundi. Iri munyemere duhita tubihuza n'inkuru ikomeye cyane ya Michael B Jordan akaba umuhungu wa Michael Jordan ndetse n'umukobwa wita Lori Harvey akaba umukobwa wa Steve Harvey. Uyu muramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye. Iyi couple yatitije Hollywood yose muri rusange, ndetse abantu benshi baravuga ati bromance ntabwo ibona indi yayisimbura, ariko amezi 17 yonyine yarahagije kugira ngo aba bombi batandukane. Ubundi byagenze bite? Urukundo rwabo rwigeze kuba icyitegerezo muri Hollywood, rwatangiye mu mpera za 2020 rukomeza kuvugwa nk'urukundo rw'ukuri, ariko muri Kamena 2022 nyuma y'amezi 17 bari bamaze gutandukana. Kuri Michael B Jordan we avuga ko yari yiteguye gushaka ndetse no kubaka urugo, mu gihe umukobwa Lori Harvey avuga ko atari yiteguye kuba yafata umwanzuro wihuse bimeze uko nguko. Aba bombi baje gutandukana nyuma y'uko byagaragara ko byagenda kose ari couple ya mbere yabo buranga, ndetse kuba ari abana b'abastar babiri bumvaga ko ari couple izakora ibintu bidasanzwe. Muri 2025 uyu musore amaze kugira imyaka 38 yaganiye na E-News aho yavuze yuko ubu nita cyane ku kazi kanjye, umuntu uzinjira mu buzima bwanjye agomba guhuza n'umuvuduko n'intego mfite. Uyu mukobwa bita Lori Harvey ufite imyaka 28 we yavuze ko ubu ari mu bihe byo kwikunda no kwimenya, aho adateze kuzongera gutakaza umwanya yita cyane cyane ku bantu bataza agaciro ko gukundwa nawe. Ati aka kanya cyarimo kureba nta kindi no kwikunda. Ndetse no mu minsi mike ishize aherutse kugaragara muri Mexique ari kumwe n'ubita Damson Idris, uyu musore bigeze gukundanaho. Steve Harvey akaba ari papa w'umukobwa yavuze yuko buri mu ex w'umukobwa we ubwo nani ex we nta bushuti bundi budasanzwe buzongera kwiyongeraho. Ibi byose bizabihurira nuko baherutse guhura muri event ikomeye na Michael B Jordan barahoberana. Abantu benshi baravuga ngo ibyo ari byo byose uyu mugabo yarengeje atababajwe n'ibyaba hagati y'umwana we ndetse n'umuhungu wa Michael Jordan. Urukundo rw'aba bombi rwatweretse ko urukundo ubwarwo rudahagije igihe nyacyo kitaragera. Ubanza koko ari byo Burna Boy yavugaga avuga ngo last na everybody go chop breakfast. Nge nitwe Elvino Kwizera Pasoko Tovisa Larga.